chi job group echigo maite ninjira yarete tune serikali go to beke ntubuna bali mutosinyugwe compare n'abantu bali in the civil service senge njokale to alinganda schemes of service as schemes of service chi job group chi alinga kawaida G H J K L M buna kiro muntu amanyete bone kero ya change coding ye chi job group cheito ekero tu akorera tu kwerende nakiguru kwanda baba prize water house ko pass bakakora job evaluation yo bwalimu baga change bakaruka a job group enke pibone gaso bwalimu ko ku B5 B5 were equivalent na job group H as a civil service C1 ere equivalent na job group J C1 in J C2 K C3 L yes C4 na C5 M ina ndero bokororoje kiara job group iwe njiwe ndikolengana na ya master civil service lakini C4 na C5 name D1 na D2 N D1 na D2 N D3P D4Q and D5 were R neuroje civil service nero nebo ate all those job groups otatikabana kugocha M na N asobo alimu no ichite kabaganu M ekabaganu ekaruku C4 na C5 asobo alimu yere mistake na kegara kuna balimu twali watenga ki tutete C4 erusi kupi onde bonzi ole C4 agenda C5 ebe a job group ye mo ikoruku M D1 na D2 chibe kwamu D1 erusi kupi onde bonzi oro aso D2 elinde kero muntu tomanye tengo anya nabantu bese gendeli muntu ndiwenzi ole D2 ne deputy principal talinga mo deputy principal mo ba D1 mo deputy principal ndo ba D2 ingole deputy principal kwa promoted na ndego atika ko deputy principal kina kitu alikokana na C1 na C4 na C5 ba ko senior teachers bono kwanyo umuntu na role senior teacher ole C4 na role senior teacher ole C5 ngaga ucha kwanyo promotion bado taliko change kende no atika tali buna senior teacher so na chechi job group na keko aratu atetenga ndotagete chirigererigu obuhiya elinde chibwekane kabisa na civil service elinde no anekero muntu okora transfer of service ngororo bwalimu ogenda usene ministry of education no manyete yo equivalent job group ogochi ase a ministry gali